Bamwe ba MCA baria bagwataga mbaru Kawira Mwangaza ni bachumirite na kugakinya kethira batakenirwe ni itua ria seneti ria kuingata ngavana Kawira Gitene ibagwiritwe ni itua ria koti ria riete Kawira Mwangaza kanya gwita na mbere gutungatira Meru. Baruga Kawira arithangikwa ni untu bwa gisiasa cha mwaka jwa 2027 aria nkuruki bameneretie seneta Kathuri Murungi ni untu bwa yendekithia riawe ria control of budget akienda mbecha cha Meru chiamba kurungikwa konge na kugikundi kia New Dawn ni kirombete Kawira Mwangaza gotiga wetithia na mbere ngugi cha ngavana ni untu natigire kwa ngavana wa Meru. Baugete igambarira riri koti ribati kuthikirwa Kawira ari ome ya utongereria. Muthuri Murioki ni akurikithia. Baba Nandi ni MCA baraba kugwata mbaru Kawira Mwangaza bakiuga babatanganirwe nyuma seneti kurikithia atetho akingwa indi amana bubu baruga Nandi ni Kawira ri ofisine ngavana na batu itukuga itugwitekanĩria na seneti ende tutekanĩrie uria bathithirio wa musibu wawe bumwe itweregeirete kuigua seneti ikindibate yareria rwaria law impeachment lakini batu na adu ya interested parties inyoga atoria imbie tumekera imbese siere ko yatumerwe kire uringi bakura ndene seneti tutemenya non to ndi ntikumenya twauga tuthithie maandamano kenda anto beja ba murito office. I've never seen any leader being removed in the office by force without sheria ire kathingatwa na sheria niyo ithingatie gwita kotini kenda tariki 17 cha September koti yeru yuga the way forward. Gavana ateno gwa iborona nyabwingwa gavana ateno gwa kinyanda ikemo na as we speak kinyatha i gavana ere ofisine na atie bero ofisine ere kinyanda ikemo akengetoera MPs beto babu ete ni ethera ibo kwenda karoe ni na area na county assembly tutiuga yes ure chiuga na area national assembly na to ambaye irotaka gintu tukatega tugi yes kana no bado twategera nde omwe oburi na bumeta buri ndauga nkauga no ntuite karija finance bill ere ringairwa yes nyuma seneta Meru Kathuri Murungi guthandikite baruga ke control of budget betha bakimwira uyu seneta Kathuri Murungi ari expect Meru irani atia kugatwika control of budget yakaigwe romba yawe katukuromba control of budget chiara ni maoni ya Kawira ya Kathuri Murungi wengwa maoni ya Meru itukwenda kueta na mbere kuona service sheria utiumba kumenderea yake ya gufeva umithura ria ugeta gitora ure ote kwenda. So wacha niseme sheria ni msumeno inakata mbele na nyuma. Kwa hivyo kethro koti na itere kotoda na control of budget atriva ina vacuum atora kenyeji na ije seneti ni make decision na ije court order ni stay that decision. So teguanga no monga Kawira ari buro kwenda kana buro alamwe kuro kunyu njakwe koku kana buro ya naira. So munyuma impeachment mocho nyora renovated yokwa twetari no mete ndino nduja imando ya maingi yara choka iro yara oya twambire mucho niyo mbere no yo ethera ku I think ibondo kona kinya kisi ngavana rari no rito kwa those orders no ndu njanji bongo ibaralie wona kwina wetike imando yaiko asiasa barabonekana mono bakirotera Kawira Mwangaza betha bagicimiria na kuwa mwankira na ndate buri kuthwari obicine na mando jajo ndia kuthithia ni guta thina watho ibuije ure wale ngavana wa Meru Kawira Mwangaza netere araethia we atiumba kwebera obicine orira twije mwankanande te ngavana wetu wa Meru ngavana ore wa Meru imotuma twethinkia katweterete ntuku ya kunyuithwa muma turone kuri antu agutumira tubae honyo tubere antu bara gutumira kinyariti bangu geba county iba imenyere mono no ntu muntu agakamata mutharaba jwawe wengwa inyoga karua no ija onikeza kaingirwa ofisi eu ogona onira igote mwanya ogona ndore to Kawira ngeto mugore otetaito weneyo tiga gukara kutinda kwa area Meru coke mbero wa Meru batu Kawira rirangazetero kwethirwa ngavana wa Meru kutare na thina nae kuthirwa ndingazetment ataetere court kuromba ndingazetment ya quashed aetere court kuromba ndingazetment yetekathithwa na ni are kuthithwa kou Kawira na ruera tokwaria atema kuine ya thirikari aye ngavana wa Meru manto yara kuthithia ofisine ya ngavana wa Meru ikinyume na sheria baraba guita biashara na Kawira tha icio
ukagitwa bakeja kuririra oikira becha gwika wira kana toko baite na kuno na ukamuthingata ukamundai tento thai kaunti itinjare chiawe neberwe na muchiko wawe ejako wawe bakiwa bageta na mbere kuthithia maandamano mwangebe obicine buru batwe maandamano jeto jara twinajo ija kwira uria wari ngavana wa Meru atebwirite kwithira ari ofisine no ntu ofisi orende ina mwene na wetunge mutumo na mwanga tukwira kawira akauma ofisi na tukethira every week tuketha tire maandamano Monday, Wednesday na Friday. Uyo tutureni mawa Nkubo Mutindwa maandamano ya thiri maandamano ya amani na tunaomba security bukaretandwa ate atiketu batu turea tukina kwa ya mpala utewikia no utegwethia tairi turea peacefully na boboge yo to provoke tu ikerete tiangas na kuura antu betu period na keja kwethira geta ofisine tukethira tulio tukemumaraia atonya twamumaria atonya tukamumaria mwenka atie sheria uria kwagirite Muthuri Muriuki, Oro TV,